Inggih Om Swastiastu, rahajeng semeng alit-alit sareng sami punapi gatre ring rahina nemangkin. Dumugi alit-alit Bapak sareng sami statakena lan rahayu. Kecunduk malih sareng Pak Guru ring rahina nemangkin. Pak Guru jadi ngicen alit-alit pepelajahan ngeninin ini aksara Bali. Nah, sani ketelebang melebos punika ngeninin ini gantungan sareng gempelan pengangge suara miwah pengangge dengenan. Sani mangkin pengertiannya nih dumun. Aksara Bali inggih punika aksara konsonan utawi wianjana akehnya nih wantah plekutus. Sane keangge nyurat basa Bali lumrah sane mewasta aksara reastra sane medue wangun gantungan miwah gempelan. Aksara Bali puniki yang tegasin Bapak puniki aksara konsonan akehnya nih wonten plekutus. Nggih. 18 sane kaangen nyurat basa Bali lumrah nika mewasta aksara reastra. Sane cen ke bos aksara reastra ane cereke data sewala marga ngepejayanya. Nah nika sampun sering alit-alite mausang nika ke bos aksara reastra. Nah ring aksara reastra puniki medue wangun gantungan miwah gempelan. Sadurungnya nih wenten 16 sane menderbe gantungan miwah kekalih sane menderbe wangun gempelan. Nggih. Nah, ke pengertiannya nih mengenai alit-alite kuning pemahaman dasar mun malih bos tincapang malih. Nah, selanturnya nih gantungan lan gempelan. Gantungan inggih punika aksara Bali sane kasurat menggantung. Napi mawinan patut kesurat menggantung duaning wenten wianjana sane angkep utawi konsonan rangkep. Nah umpami ring kruna tambus, pentil, toples. Nah nika kabos kruna sane cen konsonan sane rangkep. Nah konsonan sane rangkep nika wenten ring kruna tambus wenten sareng ab. Ring kruna pentil nika kruna konsonannya nih an sareng at. Ring toples konsonannya nih ab sareng el. Oke, konsonan punika adalah huruf mati yang mengosong vokal nika a i u e o e. Nah nika konsonan nika rangkep. Nah nika patut alit-alit nebos nika nyuratnya nih menggantung napi menggempel. Nah niki pengertiannya nih teman. Selanjutnya nih wenten gempelan. Inggih punika aksara Bali sane kesurat megempel duaning maangkep ring wianjana sane tiosan. Saha nenten medue wangun gantungan. Umpami puniki wenten kruna sumpel, lampit, samsat. Sane ken konsonan sane rangkep ring kruna sumpel. Sarang ap. Ring kruna lampit sarang ap naler. Ring kruna samsat sarang es. Nah, nika kepos konsonan sane rangkep. Nah, punapi carane nulis. Nah, mungkin Bapak ngicen alit-alite imbo. Nah, aksara reastra gantungan lan gempelan. Nah, niki bentuk aksara reastra anu cereke dada sewala magebe ngepejayanya. Niki aksaranya nih jumlahnya nih plekutus utawi 18. Naler niki wenten gantungan miwah gempelan. Iwawu sampun keuningin wenten 16 sane kebos gantungan, naler kekalih sane kebos gempelan. Sane cen manten sane kebos gantungan sareng gempelan. Nah cingak sane akidek demun. Gempelan demun. Nah ring gempelan ke wenten kekalih. Gempelan api manten. Nah iki gempelan api analet. Ya, iki ke bawah gempelan sah. Lesiki wenten gempelan api. Nah, niki kasarannya nih. Nggih, patut niki ke bawah gempelan pe. Nah, ring tiosan gempelan se sareng gempelan pe niki ke bawah gantungan. Nggih, niku 16 jumlah gantungannya nih. Bener
kekalih gempelan. Dosane aksara wiastra puniki sami meduwe wangun gantungan ler wangun gempengan. Selanturnya nih, nah niki sesuratan gantungan miwah gempelan. Iki contoh nyurat. Punapi carane nyurat Pak sesuratan gantungan miwah gempelan punika. Nah, contoh gantungan alit-alite isin Bapak kruna mangga. Ring nyurat aksara Bali sani kesurat numun pastike sampun wenten ya ma. Naler wenten ang. Dados keh ang puniki kesurat cecek ring tengahin kruna mangga puniki nenten. Nggih, elingan ten dados nyurat cecek. Nah, bos ring tenganan ke pelajahin. Nah, niki sampun mau suara ma. Pangyak memunyi ang niki patut daginin ang. Nah, niki suaranya nih manga. Sanecen konsonan rangkap ang sarang eg nika. Ang sarang eg. Nah, sanecen magantung pastike sampun konsonan sane durenan ga puniki. Patutnya nih ga punika kegantung beten ang. Nah, niki sampun suara mangga. Nah, sanger puniki contoh kaping kalih wenten krana bakte. Punapi carane nyurat? Nggih, patut ba dumun kekaryanin sanecen konsonan rangkep. Nggih, ak sareng at puniki. Nah, pastike sanecen magantung. Ya, pastike te sane magantung doaning at punika sane durenan. Nah, nulis bakte iki ba sampun kesurat salanturnya ni ak. Nah, ares gantungan te. Nika sampun mesuara bakte. Nggih. Dangan kan? Nah, nika contoh gantungan. Nalar wenten contoh gempelan. Krunonyane wangse. Nah, nyurat wangse padas kadi ngererah gantungan nika cingak dumun konsonan sane rangkep. Nah, konsonan sane rangkep puniki pastike ang sarang es puniki, sarang sa puniki. Es nisiduri puniki pasti ke sampun megempel. Durus mungkin surat dumun. Wa. Nah, iki suara wa. Ang. Nah, inget elengan ang ring tengah punika nggih nga dumun, nggih. Nah, niki mangdone kayun suara se tapi dagingan nggih gempelan se. Nah, niki sampun munyinyane wangse. Sene makin wenten kruna lampu. Teh elingan cingak dumun konsonannya nih sane rangkep sarang ep. Nah, pastike ep puniki ke gempel. Gempel nggih. Terus makin cingak la. Nah, punika wenten surat dumun ma iki lama. Pang a punika mati ring wanda ma punika patut alit-alite gempelin antuk gempelan pe. Nah, niki suara lampa. Pangyak munyi lampu napi dagingin nggih patut suku. Nah, niki wawur aris suara lampu. Nah, niku contoh sesuratan gantungan miwah gempelan. Nggih. Elingan cingak dumun konsonannya nih inggian punika ring nyurat gantungan punika dalah ring gempelan. Konsonan sane durenan pastike sampun megantung. Yen nika gantungan. Punika daler yen gempelan pastike konsonan sane durenan sane rangkep punika kegempelin. Taris ini pengangge suara. Pengangge suara inggih punika silih sinunggil pengangge aksara Bali sane kaanggen ngicenin suara vokal ring aksara wianjana utawi konsonan. Aksara puniki sane patut
kedagingin vokal punika aksara-aksara wianjana injan punika anu cereke data sawala mangga banga pejayanya. Nika yen alit-alite ngentosin suara vokalnya nika patut ngangge pengangge suara puniki. Nah pimanten pah-pahannya nah pah-pahannya punika wenten ulu nika suaranya i, pepet nika suaranya e, taleng nika suaranya e, taleng tedong nika suaranya o, naler suku suaranya u. Sakemon ritat kala alit-alite nyurat kruna sane madaging re nggih niki re nenten patut susuratannya sekadi puniki niki iwang nika mendaging pepet nika megentos antuk niki niki kebaos repe wastanya nggih. Nah nika re nenten dados mendaging pepet yen wenten re mendaging pepet nika iwang yen wonten masuara re patut keganti utawi kegentosin antuk re repo puniki. Naler wenten aksara le nggih le tan dados masih medaging pepet. Nah dadosnya kegentosin antuk lelengo nggih. Nah iki kebaos lelengo. Nah inggian punika wenten ring kruna re gaji. Nah nika re gaji re nyane patut mendaging re repo nggih tan dados re medaging pepet. Punika taler ring le. Inggian punika wenten sesuratan le lipi, le gite, le punika kegentosin antuk le lengo. Nika tan patut le sareng re nika medaging pepet. Nggih, nika patut keuratian maneh. Nah, sane mangkin sesuratan pengangge suara. Nah, niki wenten kruna nana. Nah, aksara balinya nana pangpindho mesurat aksara wianjana nika. Nini. Nah, niki aksara wianjana sampun medaging ulu. Nah, pangangge suara ulu. Nah, nika sesuratannya ring dhuwur. Sekadi nika. Punika taler nunu. Nah, sekadi niki bedane medaging suku. Nggih. Pengenten wenten nene. Nah, niki nene. Kemawas pengangge suara taleng. Sesuratannya sekadi nika. Nono. Nah, impun mosang nono pastika sampun taleng tedong. Nah, no nya nika ring tengah nono. Nah, nika pengangge suara taleng tedong. Sesuratannya sekadi puniki. Ring cecak telu punika aksara wianjana nyane sane kedagingin. Nggih, inggian punika yen te daginge ring tengah taleng tedong punika do dados suaranya nih. Punika taler ring aksara sane tiosan. Nene, nah niki yen nene nika dhuwurnya nih mendaging pepet. Nah, iki pengangge suara pepet. Suaranya nih kan e. Sekali wau malih pisan pak matur. Pepet punika ring aksara re sareng le punika nenten dados ke dagingin nggih gantosin antuk re repo naler le lengo. Nah, pengangge tengenan inggih punika aksara sane kematian. Aksara wianjana sane nenten kesarengin antuk aksara suara. Aksara punika wenten petang soroh. Nah, pimanten iki wenten cecak suaranya eng suratan aksara balinya sekali puniki. Wenten bisa suaranya ha sesuratannya sekali niki. Wenten surang suaranya sesuratannya sekali niki. Nggih ring dhuwur aksara. Wenten ada gadag ngangge ngemademan aksara vokal nika biasanya sesuratannya sekali niki nika ring susurat ngangge ada gadag puniki ring penguntat utawi ring akhir kruna miwah akhir lengkare. Ten dados medaging ada gadag ring tengah. Nah, contoh mungkin sesuratan pengangge tengenan. Nah, iki wenten kruna patuh dagingin Pak. Pa, ta,
dagingin suku, dagingin bisa. Nah niki sampun maswara patuh. Nggih. Nika daler krana kaping kalih wonten kasur. Ka sa su surang. Nah nika sampun maswara kasur. Siduri nika ngangge surang. Pasang. Pa sa. Nah ang siduri ngangge napi? Nggih, ngangge cecek. Nah nika ang siduri nika ngangge cecek pasang. Nggih. Wonten abut. A ba enggak bunyi u dien suku, ta dien ada gadag. Abut. Nah, nika suaranya nih sampun abut. Nggih, ning krono patuh nika siduri ngangen bisa, ning krono kasur, siduri nika ngangge surang, pasang, nika eng siduri ngangge cecek, nalar abut. Te ning ta puniki mangdane maswara at gen nika patut ketegul ban ada gadang. Nggih. Nah nika meninin ini sesuratan pengangge tengenan. Nah sani mangkin lurus alit-alite menganalisis ingin punika ring kolom puniki dhuwurnya ne sampun mendaging gambar wonten gambar meme, bebek, lelipi, dadalu, sareng yuyu. Nah ring 1 2 3 4 5 puniki krunanya ne napi ke sampun patut. Yening sampun patut, contreng patut. Nenten perlu alit-alite nulis sane patut, wani sampun patut. Nah puniki yening iwang sesuratannya punika contreng ring kolom iwang. Sampun kenten sesuratannya ne patut punika sampun napi mangane karyani. Nggih. Nah, terus mungkin alit-alite karyani nemu niki manggane angin alit-alite imbo presida menganalisis sane patut utawi sane nenten patut. Nggih, mangdane napi sane kepelajahin wau presida alit-alite nincapang menganalisis ring tabel miwah gambar puniki. Inggih alit-alit wantah sapunika materi pepelajaran ring rahinane mangkin dumugi napi sane ijen Bapak melipi wawu presida angin alit-alit imba ritatkala alit-alite nyurat aksara Bali. Dumugi wonten pikenohnyane pinaka pemuput atur Bapak ngaturang suksema naler puputan Bapak antuk pramusanti. Om Santi 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 Om. Nggih rahajang melajah dumugi sang sami rahayu suksema.